Mayapayabak po kaya katamungan, at yuta na po king kapat ng Domingo ning pangasubling Mebye. Kaniting banal a kapagmasusyan, yabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Attorney Edilberto at Nef Balingit, Lisa Yambao, para king Aldo ng Kebaytan, Miguel Canlas, Aristotel Canlas, para king special a intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinsinger, Mary Ann Soliman, BJ Lagman, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Edgar Dalay, Aris Canlas, Angel Wihangco, Lorna Tolentino, Noemi Luzong, Rosby Henson, Regis Evaristo, Antonio Miguel Canlas. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Teodora Swing, Nora Simbol, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Gloria Sese, Remigio Pangan, Dan Michael Manlutak, ating sablang kapatagtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para kingalanggang kapainawan, daring kapatad tamong mayangon na biye, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbol, Marian Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Francisco Pang, Jose Trina at Perla Yason, Rodolfo Manyalak, Anita Chodin, Monico at Raimunda Velasco, Avelia Torres, Damiana Bolanos, Lilia Oliva, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. Makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kiyakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. At para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kaya katamong eganaganang frontliners. Siklawod tamo po para king Horacio Emperata. Yung nagyuningig pa, ang po ng anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay igpani. Aminan mi daring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ang ponbie. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adon mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami,
ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ba mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabored biyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo retang dilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareteng masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabis kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon, tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indo ng Diyos. Mo sana pisawili nga klis mi keka king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael, Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Ilagyuning ikpa, ang puning anak, ang puning Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Anting beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng kinuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kay kaan timurin. Pakamalan kong kakaluguran, king kataymikan, daring kay katamong pilubluban, at king mitmong kapakumbaban. Ganakantalangin at sisyan ding sa blatang mong kasalanan. At adwanta mo ingkalam ng pakalulu at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkastaya po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina. King isip, amano, adapat, at mayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo.
O malugod ming Diyos sa diba, pepaintulot mo nga takman mi ing degulaning kay kang lingap, king pamamye mo kay kami kang Jesus anting mayap ming pastol. Balo na kami at atyuke king puso na, kapilan man sana parati king malapit kaya, bana kilala mi yan naman, damdaman ning siwala na, at tuki kaya nga lang pamagalinlangan. Kalupan ning lugod na, ing masabal mi, maglapo sana karing taong binili mo king dala ning biyeme. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba, hindi dapat daring apostol. Sinulong lang biglaat ni Pablo at Bernabe, manibat Perge, at Mirasla Antioquia Pisidia. Hingal doon ng Sabat, mintala king sinagoga, at tinagon king pamanyangwa. Kalakora king pulong ding tao, nakala rin taong tinuki ka ni Pablo at Bernabe, at ang timurin, dingdakal apagano, ang mga konverti, king Judaismo. Nagsalita la karela ring apostol, at penaralan dalang, king manatiling ni Biebie, king grasya ng Diyos. Itang tinuking aldo ning Sabat, alos ring sablang tao karin Antioquia, tinatanglaban makirandam, tingamano ng Dilo. Ding Hudyo, panakit na karindakalataw, tidlano ning maragula pangalalo. Inya may magsalita lang kontra king sasabihan ng Pablo at kiglibak dito. Dapat, lalo lang mesika na lupig salita ni Pablo ang po'y Bernabe at ngara. Kailangan ingkaya kayumi mumunang ipanaran ingamano ng Diyos. Dapat, antina ning sikwilyo at eyo bibilang mga intulid hindi anangangga ingkaya kayong sarili. Inya akit yu. Lakwanda kayo at karimpagano kaya munta. Uling ing kautusan abinyening ginukya kami, antiya kanini. Dinili rakong maging sulu ka rin pagano, ban maging dalang ng pangakapos, para king mabiling ayakit. Inyang dingdamday tiring pagano, metulalat pe pasalamat king Ginu, alang-alang king kayang amani, at ding sablang may pili para king ge alangangga, meging tanasan pagtayala. Ingamano ng Ginu ni kalat king kabilugan na lugar ito. Dapat ding Hudyo, sitsutan doring mapilan karing mga kwaltang babae ating lugting Diyos. At ding lalaking kikilalanan da king syudad. Kinablukan dong lumupig kari Pablo at Bernabe at tinabira da king Karelang distrito. Inyari Pablo at Bernabe, pigpagda ingalikabok karing bitisda, anting tutol laban Karela, at saka na sinulong papunta Ikonya. Ding alagad naman karin Antioquia, mikat wala king tula at king banan ay espiritu. King amano ng Ginu. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, itamo ing balayana at tupang papastulan. Ulitan tayo. Kita mo ing balayana at tupang kapastulan. Dalitan me ing Ginu umeto yato, king mipnong tula sambanya. Lumapit ko kaya kambening masayang dalit. Itamo ing balayana at tupang papastulan.
Kilalanan niyo king Ingelo, ya ing Diyos, ya ing linalang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayana, at tupang papastulan. Itamo ing balayana at tupang papastulan. King Gino mayap yo, alang kayangganan ing lugod na, at tapat yo, kapilan paman. Itamo ing balayana at tupang papastulan. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Juan, ikit ko ring tutong bakalataon, eno bilang ning ninuman, king karakaldan. Iba't lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapaning trono at ning kordero. Makaimalan lang makaba at maputi, at atinyang tatalnan at palaspas, ing balang metong. Deti nga nakanako ning metong ang makatuwa. Ilaring nigtagumpe king maragol at pangalupig. Pinipira at pepal to puti ing karelang imalan, king kapamilatanan ning daya ning kordero. Iti ay sangkan, nung bakit atilo king arapan ning trono ning Diyos, at susuyo lakeya aldot dengi king templo na. At ing makalukulok king trono, yay matlong bekarelo. Ela dumanok, ni kumaw kapilanman. Ela mibilad king tali ning aldo, o mga paltus king sano mang pali. Uling ing kordero at libutan ning trono, ya ing maging pastolda, at idala nala karing sibol ning danon, ababiyebye, at ing luwa karing matara, pulisa ng lubos ning Diyos. Ingamano ning Diyos. Salamat king Diyos. Talakatapo bang parangalan ng Maya Pabalita. Itangan ko, ako inmaya papasol, nga naning Ginoo, balo ko ing tupa ko, at bingka ko balura. Ing dinumanatili yake kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo.
Jesus nga na, ding ka na kong tupa, makiramdam laking siwala ko, at akikilala ko la at tutukila ka na ko. Dirinan kong biye alananga, at kapilan man, ela mi pahamak, alang makasamsam kareti ka na ko. Ingib pa ko, aminye kareti ka na ko may gityak karing sabla, at alang makasamsam kareti, kangib pa ko. Ako at ingib pa, metong kami mo. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayo ang sabla. Kumusta kayo po? Mayap mo naman po. Map na mo, mayap na ako. Nano mo po yung pamiyaliwanan ng metong ay snatcher at ng metong nga politiko? What's the difference between a snatcher and a politician? Well, the difference between the two is this. The snatcher gets the money first and then runs, while the politician runs first and then gets the money. Makanitaya mo kasimplita, yari na yung umilya ko. Aldoldo po may kadmiyayaliwala pong siwala o boses ding naramdaman tamo. Karing pamibiyabiyata mo. Ne po? Pwedeng ding paneta namong daramdaman, ilapin po ring ausan tamong radio announcer. Malyari mo rin pong mekad, ding paneta mong daramdaman, ilapin po ring TV reporter, or TV news reporter, or TV news anchor. Maaari din naman na ang palagi na lamang nating naririnig na boses ay walang iba, kundi ang boses ng isang magulang para sa kanyang mga anak. At pwede mo rin pong mekad, boses na ning meto nga boss karing empleyado na. O yan yung daramdaman tamo at miyayaliwa pa. In the midst of so many voices, how can people tell which one they are really hearing? Agpang namo rin po, karing miyayaliwang siwala, miyayaliwang boses, adaramdaman tamo at mekad ng kay tutok yan tamo, pamintuan tamo, baliyo po pwede tano man pong kilatisan deti. Pwede tano man pong panigaralan deti. Pwede tano man pong kulapan deti. Mas malalam yung kapampangan nito. Ingkutang makanano. How can we determine them? How can we recognize them? Ing may pa siya ebanghelyo ngening Domingo, ya ing makibat kaniting mismong kutang tamo. Ing kapat na pong Domingo ning pamanyubli ng mebya ning ginuaw, santaya mo naman pong Domingo ning maya pa, pastul. Nepo, why? Because the gospel talks about the good shepherd who is Jesus. Ing Ginong Jesus, ing maya apastol, si Kristo, si Jesus, ang ating butihing pastol. Nung dimdamye pong miyamasama sing mipas sa ebanghelyo, nga nang may ngamano ning Ginoo, karing alagad na, nga nang sinabi, ding tupaku nga na makiramdam la king siwala ko, ding tupaku makiramdam la king boses ko, at ako akikilala ko la, at tutukila ka na ako. Puri nang sabyan, mamintula kaya, ring tupa na. My sheep hear my voice. I knew them and they follow me. Nga nang Jesus king mipas sa ebanghelyo, Jesus is depicted as the good shepherd. Jesus pastulya. Buri nang sabyan nito, di lider ya. Jesus pastulya, di lider ya. Itamongan po, buri tayong maya papastol, ne po anting pamaglarawan king Ginoo. Lahat tayo, gustong gusto natin ito. Makagiyam po ang daramdaman tayong Ginoo, mayap yang pastol. Bakit? Kasi naman po, ing mayap pa pastol, mga baldugan niyang taong atok yan.
Ing maya papastol, mga baldugan niyang taong pakiramdaman. Ing maya papastol, mga baldugan niyang taong piyalimbawanan. Mas buri kayong gamitan ng amanong ing maya papastol, mga baldugan niyang taong panaligan. Taong panaligan, mayap apastol. It embraces all, buri ng sabihan. Lawan niyo po, the term shepherd, the word shepherd, embraces all who have executive powers and have something to do with administration, with direction, with management, and or guidance of people. Mangisnawa ko pang malalam. Bukas po, eleksyon na naman po. Bukas po, eleksyon na naman po. Pipili na naman tayo ng mga magiging leader sa bayan natin. Pipili na naman po tayo niyan ng mga magiging pinuno sa bansa natin. May ngayari no po ring pamangampanyada ring kandidato. Ipangadita mo po, panalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran. Sana po, Nepo, ining mitataga na yaldong ini. Metong nyangaldo, kalakbangan na mo, eleksyon na po. Sana lang po, itong espasyong ito, itong space na to na natitira, itong huling araw na ito, sana po igalang, irespeto ng mga kumakandidato. Why am I telling you this? Kasi po balo yung karingaliwang politiko, karingaliwang kakandidato, karingaliwang tatagal po, makalungkot man pong sabyan kayo, ining tauling aldo yang maulaga karela, gapangan. Sorry to say this word, but it's true. Gapangan, karing botante. Ining tauling aldo, yaing yapin ing sasalilang, boto. Karing magboto. Namimili ng boto ang mga politiko sa mga botante ngayong araw na ito. Pag nakamo po, king balang metong kaya katamo, Kristiyano tamo, do not sell your votes. Kapay silo king 500 na pesos. Kapay silo king 1,000 pesos. Then kaya po daramdaman ko karing may ngalabasan na yaldo, aw sandala, mag-attend la, tumagon laking meeting de abansida. Kay batatin lang 500 or 1,000. Maninahaya lang, gang malambat ha. Gang malambat. Do not sell your votes. Your vote is sacred and it should be protected. Your vote is your honor. When you sell your vote, you sell your honor. And you become nothing in the eyes of God who buy you. Potang pemi salita yung boto tamo, siguradong mga anibya. Ing paintungulan tamo, ne po? Ang mga namimili ng boto ay corrupt. Ang mga namimili ng boto ay magiging corrupt na politiko. Talaga namang corrupt na politiko. Bakit po? Bakit? Kasi kuwananda ka, kay ba't nanita, miluklukla, kumusta na, kapatid? Sana po bumoto tayo ng tulad ni Jesus na isang butihing pastol. Sana po bumoto tayo ng kumakandidato na mabuti para sa bayan at hindi yung mandaraya sa bayan. Ulitin ko, sana pumili ka, bumoto ka ng kandidato, ng politiko na mabuti para sa bayan at hindi yung alam nating mandaraya sa bayan. Iyan pang tayo po, Nepo. Idawon tayo, iting Santa Misa, at sabihan tala, King Diyos, deting pipilinan tamong kandidato, deting yalal tamo, bukas na po. Sana po, Nepo, nino man sana ing pipilinan tamo, nino man sana ing iboto mo, ing pipilinan mong yan, sana ay makarine king harapan na nga pong Ginoo. Na ang pinipiling mong yan, sana yan din ang pinipili ng Diyos. Sana po. The fourth Sunday of Easter is also called the Good Shepherd Sunday.
At nung nga pansinan nyo po, ding pamuntok, ding leader, king banal a kasulatan, madalas sa usando pong shepherds, pastul. Pastul, buri ng sabyan natin lang, papastulan, tupa, ingkawanda. At makanyan mo naman po sana. Ingkawanda ring miyayariwang pastul ngayon panahong kasalukuyan. Religious leaders or even civil leaders, karing taura. Po, bakit? Kasi pastul la, pamantok la. In today's gospel, Jesus said, "My sheep hear my voice. I knew them and they follow me." Nga na ning Ginoo iti po ing metong apanugali dapat na ning metong amaya apastol ning metong amaya pa leader. Buri nang sabyan ing leader ing pamuntok kilala nala ring sa sakupana ding tao. Ing pastol dapat kilala nala ring papastulana. Ate mo po potang eleksyon, karino kakilala. Kasi ating makanya na politiko. Let's face it. Ngayon ko magsalita kayo. Ngayon kahit ding politiko, kilala da katamo mo, potang halala na po. Potang eleksyon na po. Dapat ang isang pastol, kilala niya ang mga tupa niya. Kilala niya bakit? Dahil nakikiisa siya sa kanila. Kilala niya bakit? Dahil siya, alam niya ang kalagayan nila. Kasi siya mismo, si Jesus mismo, ay naging tao katulad natin. Di ba Emmanuel siya? Kutanggo mo po, Nepo. Nino po kaya karing kandidato? Ing baluda, ing tunay kabilyan tamo. Nino po kaya kareting iboto tamo, iyalal tamo, na ang yang nahalalan, na ang yang yari ng eleksyon, balo da katapa po. Kilala da katapa po. Remember, ang mga politiko ay lumalapit lang sa'yo sa panahon ng pangangampanya. Ang politiko, ang kailangan niya sa'yo, ang iyong boto. Nagpapakilala siya sa'yo. Ikaw kaya kilala niya? Ita mo po kaya kilala da katamo? Magpakilala la rin. Kung nanda ka boto mo yung kailangan de. Pero inaalam ba nila talaga ang tunay na kalagayan natin? Alam ba nila? Kilala ba talaga nila tayo? Ang politikong sumusunod sa leadership ni Jesucristo, ang politikong yan ay dumadalaw pa rin kahit tapos na ang halalan. Kahit tapos na ang eleksyon. Nga na ning Ginoong Yesus king mipas sa ebanghelyo, babieko, tirinan ko lang biye. Nga na. At kapilan man elami pahamak. Buri ng sabyan, ing metong nga leader, ing metong apamuntok, at inyang malasakit, karing sasakupa na. Yan po gewa na ning Ginoo. Mas pinili niya ang mamatay upang ikaw ay magkaroon ng buhay. Tanong lang po sa ating lahat, nararamdaman ba natin talaga ang pagmamalasakit ng mga kumakandidato? Role model ba talaga sila? Katulad din ni Jesucristo na mabuting pastol mo? Lakwan kay po, itingamano king balang metong kay katamo. Ita na pong balang makibat kaniti. Sa huli, ikaw ang pipili. Pero sana ang pinipili mo, yan din sana sa pagkakaalam mo ang pinipili ni Jesucristo. Sa huli, ikaw pa rin ang pipili, pero sana ang iboboto mo, yan din ang pinili ng Diyos para sa'yo. Alagad ka man po. Sasalpandaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, linanang kimbanwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginutam, pengaglik mo paya ni Banal Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka rin mete, king katnungaldo, sinubriyang nebye, pepay ta siya banwa, makalukulok, wana ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamak ding Santo,
king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublang meding mete, at king be alananga. Amen. Manalangin tamo kang Yesus, sing kordero ng Diyos at pastol tamo. Bantay rana laring sablang tao papunta karing sibol ning be. Karing balang kayadonan ngayongan pong maniga po, kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Ulitan niya po. Kordero at pastol mi, pisan metong mukengan. Gino, ausan me ingkekaldan, ape pasabi, degulan, iba't king balang bansa, lahi at salita. Damdaman da sana ing siwala mo at tuki lakeka, inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Gino, dimutla mo ring makakilala keka. Emo paintulot, ingating mabating karela, at papanatilyan mo lang tapat keka. Inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Gino, dakala pa ring daralan kaligaligan. Manatili lasanang susuyo keka aldot bengi, at makisan metong lakeka, king karelang kapag subukan, inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Gino, dakala pang tutu ring daralan kasakitan, pauli ning danop at kau, king katuliran at katutuan. Busan mong ingyato, paltona ingkeyang bunga, at ing balayan mo magobraya para king hustisya. Inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Gino, balikdan mo ing pagsalbat ding daralan kasakitan. Pulisan mong lubos ing luwa karing matara, at idala mo la king tula ning keka at kekaming lugod. Inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Gino, lawan mo ing maragul apibandyan karing puso, ring pusang lub bisang magsilbi keka, at king kekang balayan, karing kasuyuan ning lugod at kasaupan. Ausan mula at bustan mong panimunan de ing kekang balayan, inya ngamin manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukengan. Iabet alam mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, ating familia dari Antonio, Attorney Edelberto at Net Balingit. At para king anibersaryo ng kebaitan dari Miguel Canlas at Aristotel Canlas. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lisi Viray, Marian Kinzinger, Marian Suleman, BJ Lagman, Aurora Coral, familia ng Fernando Baluyot Jr., Edgar Dalay, Aris Canlas, Angel Wihangko, Lorna Tolentino, Noemi Luzong, Rose V. Henson, Regis Heveristo, at Antonio Miguel Canlas. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Chodora Swing, Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasion, Gloria Sese, Remio Pangan, Dan Michael Manlutak, at ding sablang kapatagdang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapaynawan daring kapatagdamong neyango na biye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbul, Marian Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Francisco Pang, Jose, Trina at Perla Yazon, Rodolfo Manyalak, Anita Chodin, Monico at Raymonda Velasco, Abelia Torres, Domiana Bolanos, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Kordero at pastulmi, pisan metong mukhang engan.
Ngini po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ausan mo kami karing kekeng lagyo, at pisan metong mo kami anting kekang meto balayan. Uling ika ingke kaming mayap apastol at ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Palakad ka. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan nga sa aming Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, ibayo mo kami kapamalatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye. Manano na sana ngingalang kupas ng obra ning kay kaming talapan at bus, pagdala na kay ngalang hanggang tula. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimore, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang barati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya,
kapamilatan ng Jesukristong ginume. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo paskual maya. Kabang yampang ne ing kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo meging katuparan dereng sabla. Kabang daraw ne ing kayang sarili karing kekang kamat, para king ke kaming kaligtasan, pepakit na ing kayang sarili anding ing pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye babayo ning mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok nang dang pamamye kapurian keka at ngamingang pupuri. Tunay ka pinbanal o ipay, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalang pume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at may pasalamat yakeka. Piraso na at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinwa na yung kalis, pasibayang may pasalamat kaya ka. At binining kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan daptan niyo iti, bilang kapiga kanakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, kay kami ang gaganakan, pangasupli mo, kay kami ang pagmasusyal. Maligayang pamabalik mo, kay kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Inyang ini gaganakan mi o ibay, kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagam mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo.
king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyangu na biye, di Alfredo, Senior, Norma at Mark Harold. Tanggapan mo sa naging maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya ring apostol at ding sablang santo, ti San Miguel Arcangel at ti San Judas Tadeo ake kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburiyan king keka baning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan na kambenaan kaya ipangmayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian na ka parangalan, manggaman tingalan hanggan. Ginipun, ti mong anak na ginampunin, kaya katamong malugod na gino, maus tamong yan kaya karingamanong tiro na, kaya katamong. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo,
Parati kayong may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timuro. Ipakit tapong yan ing mika kametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sablan. Ngayon ginuta mo Heso Kristo, yung kay katamong mayap apostol, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato. Mapalad na rin mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga man mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakta. Manalangin tamo. O iba, alananggang pastol, ingatan me, ingkawan, amikabos king kapamilataning daya ng Kristo. At tayran mo kami painturo king mi pangakong labwat. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Bayo po, ing pamupo sa bendisyon, agkatangkongan po ring ega na ganang pengaring babayi, ikayong ima, indu, na lumapit kini king arapan, at aduan tamo ing bendisyon ng Diyos, kaniting pagmasusyan taya, ing kayong kayaltawan. Buri ng sabyan, dakal na rin babaeng sisimba. Kaysa ka rin lalaki. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. manalangin tamo. Ginong Diyos, biriyan mong ing balang tao, mi pangagliya at dalanay ning induna king kayang sepupunan. Inyang mi katawan niyang tao, ing anak mong Yeso Kristo, ing pakamalan mong anak, yaman mi pangagliya king upaya ning banalay Espiritu, king atsyana ning indong Birhen Maria. At inyang miras na ingaldo, mi bayit yang kalupa mi king meto nga babayi. Aduan mi kay kangini o Gino, ing bendisyonan mo sanat pabanalan, deting ganaganang pengaring babayi, deting kay kaming indo. Ilawot mula king sablang kasasagkulan, king mabayat a kapanamdaman, pagkaluban mong maya papami kakatawan, at matibe kapilubluban. Dinan mo sanang kapibabatan king pamaglingap deting indo, pamanantabe at pamanuruda karing karelang anak. Maging lasanang pialimbawanan king amano at dapat, king biye at kasalpantayanan, banking kapamalataning banal dang kayawsan, alang patugot mesa ng palabungan ingke kang banalay iglesia, karing taong magdala king tanda ng Kristo, banking pamamila tanda, laluyang milaganap king yato ing ebanghelyo ning kekang anak, Jesus ang mabibye at magari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Happy Mother's Day po kay kayo palakpan. Salamat po, Amen.
Si Bay po, palakpakan tala po, dating kay katamong penari. Talakad ko ang po. Inginu manatili kay kayo, At kaya kaan timurin. idukuyo ring buntok yu at manigapu king bendisyon ning Diyos. Kaniting kapag masusyan Eucharistica, akaya betaya ang tingkay katamong maya papastul i Kristo. Manatili sanang kaya betamo king be, at ang tabayana na katamu kapamalataning kayang Espiritu Santo. Gawa na katasanang pastul king balang metong at metong, taong ating masabal, taong sasawok, at taong mamantabe king metong at metong, uyab na niti, maging metong tasanang tandaning maglingap at tapat ng lugod ning Diyos ketiking yato. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayari umena ko nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.